Hadin bo Benjamin berka Emilia kidang sudah biatho kat nu kelalong ke jingkeman ya ke yeng kesem jongki baro alian. Hadin arta yo ba ula da biatho Benjamin ula lai jinglai kumta ula mi na yeng da ke jingkeman berka Emilia ru kelalong yu ba nuan klai. Hai ka por abaje lawan ka wei ka pun ko ha ke Emilia kala pick up ya kata ka pon ber kelalong hello pide ikong Emilia hoat ngadai ngalaju ba. Baik kong ifon mangina po police department namar uneu bakatang Benjamin ula accident kali bakat bau damare bancam sesilang surat. Kumta ula khat asyam. Bakat kum ka walat jong ungi syam ya kadur passport size jong pi balat hab lang haka walat haka balat tho ru nombor phone jong pi harum. Bat la syam ru ya ka ATM card ka epic berka pisah. Kumta sengau hakong barwan mi syapo PlayStation naga banta banle ikabarankan. Ka Emilia bablit ka tangsyo sengau ya kata ka jinge thu ki polit. Kat no kelas ngusi berkamla wanudor. Kalaya marwai batpat to anot hanta. Babli dan arto yo bakaya syam Henry ula ino ya ka chatin marwai. Ka Emilia ha kata ka puar kalayang berkaong. Balikin Benjamin pi no yang amarwai. Kelas ngusi berkalayam pak donut ketanga kata kapor. Ha kata kapor kat bakadang yam ngusi. Kensan lawan mi Benjamin daga jinglen mo ka bajur. Barulo ang balai bapia yam ngusi kan ne. Laja ayu. Ka Emilia ha kata kapor kalar rap hajan jung ubar ka asyita naganga. Ula lengok ngan berhadin kata kalayat tu ia ka eke bala jabaro. Benjamin ula remun. Benjamin ula ong. Oh, de bangala syatu no kawalat na kapala. Kat bangarang ya lenti ngamyo sno, bat ngamyo syu. Kabamut uta ubayap ude unong tu ia kawalat Benjamin.